Pemirsa, pengarsan tasik hasil produksi petani garam ring Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung, Kekantenan Ageng. Pengarsan inucap talerau saking dura negara, sakewanten petani tasik mekeng indek mewahnya nih ngelaksanayang ekspor tasik puniki. Makudang-kudang piambeng kabaosang oleh para petani tasik ritat kala penjabat Bupati Klungkung Inyoman Cendrike nyelehin genah makarya tasik ring pantai Karangdadi Desa Kusambe Galahi Lintang. Ketua kelompok tani garam Sarining Segara Mangkurena Mausang yening petani tasik nampenin pikobet sekadi mewah nyani yening jagi ngelaksanayang ekspor tasik ring kuentenan administrasi nyani. Kauningin pengarsan tasik dahat ageng kantos kirang langkung kaliton abulan. Nanging petani nampenin mewah nyane prasarat untuk ngejangkepin surat keterangan saking BPOM yening molihang pesanan saking dura negara. PJ Bupati Klungkung raris tedun langsung ke Desa Kusambe, Kesaringin Dandim 1610 Klungkung Letkol Infantri Armen, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemkab Klungkung, Anak Agung Gede Putrawedana, miwah Camat Dawan Idewe Gede Widiantara. Tetujuannya nih antuk ngicenin selah pemargi ring sajoning pikobet sani ketampenin petani tasik. Selanturnya nih pai ketandane sarang instansi sani mapai ketan diglis nguantu antuk ngururuang pemargi. Bagi arte Bali Pos Nguningayang.